reka mbasuhuze nongere mbifurize kugira ibihe byiza by'umugisha abakunzi ba Radio France TV nizera ko muri amahoro munyemerere twihute mbagezeho izi nkuru zikomeye cyane tugiye kuganira ku mirwano idasanzwe ikomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko Iminembwe turaganira kuri situation iri ahitwa Rurimba aho ni mu Minembwe tuganire kuri situation iri ahitwa Nagatete ndetse n'ahitwa Kabanja ibindi bice byombi ingabo z'igihugu cy'u Burundi bivuga ko izikiri muri ibyo bice bya za Fizi ndetse na FARDC na Wazalendo bakomeje kugabamo ibitero bikomeye cyane byabayemo imirwano uyu munsi kandi turanaganira kuri drone na Sukhoi 25 za FARDC zongeye kugaragara mu kirere abanyamurenge bati noneho ziragarutse ziraturasa uko byagenda kose turaganira ku makuru agaruka kuri izi Sukhoi 25 yagaragaye mu kirere ndetse na drone n'uyu munsi n'ejo hashize amakuru nivaniye muri bira bice niko rwose arimo avuga tugiye kubiva imuzini muzingo byose turebera uko bimeze turaganira kuri Red Tabara uyu mutwe ngira ngo abo mu kanya twabanye nababwiye nti no muriro wo kotera kure impamvu ya mbere igaragaza ko Red Tabara ari umuriro wo kotera kure irimo igitsina gore uyu munsi wa none ni nacyo kiri kudomina nicyo kiri kuvuga giti aba barundi iyi guverinoma y'abadede tugombe tuyihangayikishe igombe iveho uko byagenda kose tugerero byose kubirebera hamwe babwira amakuru ahari uko ibintu bikomeza kugenda byitwara turaganira ku gihugu cya Uganda kera kabaye amakuru avuga ko iki gihugu kigiye kohereza abasirikare bacyo muri Gaza nkuko ngo witwa Trump yabisabye iki gihugu cya Uganda General Moise Kainerugaba rero ati abasirikare banyangiye kubohereza mu ntara ya Gaza ahubwo rero nayo turayiganiraho mbabwira uko byose bikomeza kugenda byitwara mfite inkuru nyinshi zivugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka munyemerere mbahereze ikaze munantiza umwanya duhere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nshuti bakundwa ba Radio France TV tumaze iminsi tuganira ku birebana n'imirwano niyo mpamvu mfashe umwanya nk'uyu kugira ngo mbapdatinge mbabwire nti ubu tuvugana ahitwa za Rurimba muri bira bice bya Fizi ariko usatira Minembwe hariyo imirwano imaze iminsi ibera muri iki gice irasa nibera ahitwa Nagatete ndetse n'ahitwa Kabanja ariko reka duhere agace kamwe ku kandi tujya ku kandi kugira ngo muze kumva neza uko ibi bintu byitwaye duhere mu gace ka Rurimba amakuru avuga ko kuva ku itariki 4 z'uku kwezi kwa munani imbunda ntabwo iraceceka igituma itaraceceka niki bivugwa ko hari amabatayo y'ingabo z'u Burundi akiri muri biriya bice yemeye akavuga ati reka turwane hasi hejuru kuko izi nzira zose zishobora kutwerekeza kwa Murima tugana muri Poezero iyo niyo ntego yabo Wazalendo nazo ziraza ndetse n'aba FARDC bikanavuga ko hiyongereyemo imbaraga z'aba bantu b'abacancuro ni nayo mpamvu abanyamurenge bongeye kubona Sukhoi 25 mu kirere ndetse na drone turabitwarira hamwe aka gace ka Rurimba nibyo kuva ku itariki ya 4 zo ku kwezi kwa munani kamaze iminsi kabamo imirwano kamaze iminsi kumvikanamo amakompora uyu munsi wa none habaye isibaniro hari amakuru mfite ataremezwa n'uruhande na rumwe muzihanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu avuga ko M23 na MLDP twirwaneho ngo baba babashije kwirukana Wazalendo n'ingabo z'u Burundi muri aka gace ka Rurimba ngira ngo hari n'ibindi bice bikikije Rurimba byagiye biberamo imirwano ariko noneho Rurimba nyirizina ubu tuvugana niho bivugwa ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zimaze kwirukanwamo ayo ni amakuru ataremezwa n'uruhande na rumwe urwarirwo rwose Rurimba buriya igira umwihariko wo kuba ari igice kiri strategique ku tundi dusozi uko dushoreranya ari dutatu yaba Nagatete yaba na Kabanja niyo Rurimba ikaba ari igice mu by'ukuri ugifite abashobora kubasha kudomina muri ibyo bice bindi mvuze haruguru nabyo birimo imirwano ubu rero tuvugana muri aya masaha ndikodinze ikiganiro ku isaha isa 8:30 amakuru ahari aravuga ko Rurimba yamaze kuba ivamo ayo ni amakuru ahari hanyuma kuvamo rero Sukhoi 25 zaje mu kirere abantu bagira ngo zigiye kubarasa zitembera Minembwe yose
bya bindi byo kuvuga ngo MRDP twirwaneho, ngo M23 ngo bafite technology ihambaye, ngo bafite air defense system zijaminga ikirere cyo muri bira bice by'iminembwe, ngo FRS nabo bacancuro ntibabashe kuzamura drone nize Sukhoi. Ntago ariko bimeze uyu munsi wa none. Ikirere rwose Sukhoi zacyogogaga, drone zari zirimo zicyogoga, bikavugwa yuko ibi birimo bikorwa n'abacancuro. Ndetse ubu tuvugana amakuru mfite nuko isaha n'isaha iyi Sukhoi 25 nubwo yari mu kirere ntago yigeze irasa, ariko isaha n'isaha birashoboka ko dushobora kuyumva yarashe, ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ubwo rero Rulimba kugeza ubu tuvugana yavuyemo Sukhoi 25 ziri mu kirere ariko nta irarasa. Izi drone ziri mu kirere, birumvikana ko zirimo ziranatata amakuru, zirimo zirashaka amakuru. Isaha n'isaha dushobora kumva ikibatsi cy'umuriro, dushobora kumva hari uruhande mu by'ukuri rurashwe hariya mu Minembwe. Ako na gace ka Rulimba amakuru atubwira ko kavuyemo. Akandi gace na gace bita na Gatete, ahitwa na Gatete naho habera imirwano no ku munsi w'ejo. Ndabona nti ibi bice bya za Fizi birimo imirwano. Nakoze inkuru hano ndabibabwira mu masaha mbere ya saa sita, mbabwira ko M23 ihanganye bikomeye cyane n'abo bantu, ndetse ndahindukira mbabwira ko ibi bice uko ari bitatu, yaba Rulimba na Gatete na Kabanja, niho hantu hari urufunguzo rugomba gufata izi ngabo rukazerekeza mu mujyi wa Baraka. Ubu tuvugana Kabanja ahitwa Rulimba havuyemo, hasigaye na Gatete hari imirwano na n'ubu tuvugana hari kumvikana amasasu, ndetse n'ahitwa Kabanja abasirikare b'abarundi batsinzwe muri za Rulimba berekeje, bivugwa ko bakurikiwe rero n'izi ntare za Sarambwe. So urumva ko rero iyi mirwano byanga bikunda ishobora gusiga ikintu gikomeye cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, ishobora kuri buze gusiga turimo tuvuga duti ingabo z'igihugu cy'u Burundi zongeye gukubitirwa hareba inzega. Izi ngabo z'u Burundi zavuzweho kenshi guhunga urugamba, ibintu byongeye kuzibana bibi cyane, kuko ni byinshi bigaragara. Kugeza ubu rero amakuru hari akomeza kugarukwaho ashimangirwa n'abakurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baremeza ko mu Minembwe ibintu bikomeye cyane. Mu kanya gato cyane navuze mbona witwa Colonel Rugaba Fidel yemeza ko ibi bice byaberemo imirwano, ariko kandi anakomoza ku kuba bibiri muri byo ingabo za FARDC n'abarundi babyerekejeyemo kuva nko ku munsi w'ejo nyuma yuko batsindiwe za Rulimba n'ahandi hagiye habera imirwano. So ibigaragaza ko urugamba mu by'ukuri rukomeye cyane, ibigaragaza ko amazi atakiri yayandi kubirebana n'intambara ikomeje kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru nabashije kwakira aremeza ko uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kumvikanamo akaduruvayo gakomeye. Mu kanya gato cyane twavugaga iby'abasirikare bo mu ngabo z'u Burundi barimo bahunga umujyi wa Uvira. Yego nibyo, kubera ko utu duce barabizi ko isaha n'isaha turamuka tubaye libere, byanga bikunda M23 dushobora kwisanga iri muri biriya bice bya iri muri biriya bice n'ubundi bya Baraka. Kwisanga Baraka nureba kuri ya map nabahaye ku munsi w'ejo, naberetse ko izi ngabo za M23 baracyafite ibyiringiro by'uko bashobora kongera kwisubiza Uvira. Ni nabwo bwoba buhari buri gutuma bamwe mu ngabo z'u Burundi bakomeye cyane bavuga bati noneho reka duhunge hakiri kare, kubera ko amazi nta kiri yayandi, kubera ko ibintu bishobora kurushaho kugenda biba bibi kandi cyane. Hari amakuru rero akomeje kujya agaragaza ko ibibera ku mirongo y'imbere yose y'urugamba kuri ubu bacancuro baje bisiza agasenda, ndetse ngo biteguye gukoresha drone n'izi Sukhoi 25 zirimo zigenda zitata amakuru cyahariya Iminembwe, bamenya aho haduyi yihishe, aho yitsimbye ndetse n'ibindi. Ibi bamwe bakabihuza no kuba hari abasirikare b'abarundi bakigotewe muri Rugezi. Bivuga ko izi Sukhoi 25 na drone zishobora kurasa enemies wabo
kugira ngo aba barundi bagotewe Rugezi babone inzira ibasohokana muri kariya gace n'ubundi ka Rugezi. Lokalite ya Rulimba ni imwe mu ziberemo imirwano kuri ubu, navuga ngo byanga bikunda biraza gusiga Uvira ahatari heza, biraza gusiga Uvira mu mazi abira, biraza gusiga Uvira mu byo nakwita donc igihirahiro, kubera ko demo iminembwe hadatekana nako Uvira buriya idetekana. Uvira abayizi bakubwira neza ko ni igice kiri mu bibaya, kiri mu bibaya. Bivuze iki? Bivuze ko ufite bino bice byaza ruguru rwose ugana mu minembwe n'iyi misozi yindi ya za Sange na hehe, urabona ko abafite Uvira munsi. Ibyo bice buri mu biganza bya M23 tuvugana. Minembwe harimo imirwano ikomeye ishobora no gusiga Baraka yigaruriwe, ngira ngo byose birashyira mu kaga Uvira. Ni nayo mpamvu abo bajenerali bakomeje kugenda bahunga ibintu biri kubera muri iyi Republike iharanira Demokarasi ya Kongo, niko nabivuga. Anyway, ngira ngo rero reka twihute dukomoze no ku yandi makuru arebana n'umutwe wa Red Tabara. Mu mpfunyamfunye nababwiye ngo iyi Red Tabara ni umuriro wo kotera kure. Impamvu nabivugaga ni iyihe? Impamvu nabivugaga nuko Red Tabara muri iyi minsi irasa nkaho yongeye kuzamura ijwi by'umwihariko kuri rezo sosiyo, igaragaza ko ibintu bitifashe neza, igaragaza ko isaha n'isaha igice cy'uruhande rw'u Burundi rushobora guterwa, ndetse baragambirira gukuraho abadede. Ngira ngo ni kenshi hagiye hageragezwa kudeta mu gihugu cy'u Burundi, ntibyakunda. Uyu munsi wa none Evariste Ndayishimiye ibibazo abishyira ku gihugu cy'u Rwanda, akavuga ko iyi Red Tabara hari abanyarwanda, ati irimo iratozwa n'abanyarwanda. Ariko Red Tabara mw'abantu mwende kwibonera ni umuriro wo kotera kure. Uwitwa Pamela akomeje kurikoreza ku mbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu tugiye kubanza tukumva no mugabo, ngira ngo yitwa Neva, mwumva uko asobanura ibi bintu byose yabyegetse ku Rwanda, byose rwose yabyegetse hehe? Ku gihugu cy'u Rwanda. Katubanze tumwumve ubundi dukomeze na Red Tabara, kubera ko ibya Red Tabara ntago byoroshye. Ikibazo cya Red Tabara cyifashe gutu. Red Tabara bari mu Rwanda, kandi u Rwanda rurabigisha igisoda, ukabaha ibigwanisho, bakabagaburira, baba mu makambi yabo. Eta majoro general nihiri, niyo mbarurazi niho bari. Nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka nagutorera ivyimba bifitiye ivyemeye. None bo barabihakana. Urigira wumva u Rwanda ruhiyakanye? Yano byasese gutukana, naho no Rwanda bavyemera ko bafise ingorane, bafise no kubarekura ngo banzi Burundi. Niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi. Abarundi bari maso, abazi ngene bameze, abarundi barya bakaravye. Niba bari aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi. Mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDLR arashaje, badateye u Rwanda, nabagiye bazosaza badateye Burundi. Nibaza naho tuzobakiriza yose, tuzobagaburira ku byo batuzaniye. Uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, urumva ko arasobanura ibirebana n'iyi Red Tabara, ati turabiteguye. Kandi nibyo navuze nkurikira ikiganiro uyu mugore w'umurundi ari kubarizwa muri Red Tabara byo yatangazaga. So ikigaragara nuko impande zombi ziteguye kuba zasakirana, ni nacyo cyoba kiri mu gihugu cy'u Burundi. Iyi FDLR bivuga yuko imaze kugira n'ubushobozi ahanini yagiye kura muri diaspora y'abarundi bari muri diaspora bayishyigikira, ikaba ifite intwaro imaze igihe yisuganya. So bivugwa ko ishaka gutera iki gihugu cy'u Burundi. Nacyo Evariste Ndayishimiye avuga uti bamwe mu bayobozi bakuru bayo baraho mu Rwanda, ati niba niyo mbare, ati kandi u Rwanda ntago rubihakana, atariko uko bazaza niko tuzabakira. N'amagambo y'utwa Evariste Ndayishimiye. So kuri FDLR rero yavugaga anarengeje ati ntibirwa bataka FDLR, ati FDLR barashaje, ati rero niyo Red Tabara hari gihe bazasaza bazisanga barashaje badateye igihugu cy'u Burundi. So urumva ko ni urugamba rukomeye cyane, ni urugamba rukomeje kuvugirwa muri iki gihugu cy'u Burundi. N'ubwoba budasanzwe buri kuvugwa,
bishoboka ko dushobora kubona impande zombi zisakirana hano mu burasirazuba, hano mu Burundi rwose mu baturanyi, kubera ko yaba Red Tabara yaba Burundi nabwo buriteguye. Gusa kimwe mu byo nababwira ni uko Red Tabara ivuga ko yamaze kuba ikusanya ubushobozi bwose nkenerwa kugira ngo ibe yakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka bunyemerere nsoreze kuri inkuru tubwira ko inteko nshinga amategeko ya Uganda yemeje ubusabe bwa guverinoma y'iki gihugu bwo kohereza ingabo mu ntara ya Gaza, aho zizitabira ubutumwa mpuzamahanga bugamije gufasha kugarura amahoro n'umutekano hariya muri Gaza. Iki cyemezo rero kikaba cyafashwe ku munsi w'ejo tariki ya 6 Kanama, nyuma y'uko minisitiri w'ingabo n'abazihozemo Jacob Abof Kiwanuka ngo agejeje imbere y'abadepite ubusabe bwo kwemeza izo ngabo zizoherezwa hanze y'igihugu hariya mu ntara ya Gaza. Yasobanuye ko kohereza ingabo za UPDF mu mahanga bikorwa hakurikijwe itegeko nshinga ndetse n'itegeko rigenga Uganda People Defense Force. Bisaba ko perezida abanza kubisobanura ariko bikemezwa n'inteko nshinga amategeko. Guverinoma ya Uganda yavuze ko icyemezo cyo gukurikirana ubusabe bwatanzwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wabinyujije ku ntumwa ze muri Nyakanga muri 2023 asaba perezida Yoweri Kaguta Museveni gutanga ingabo zigomba kuba zigize umutwe mpuzamahanga wizigomba kugarura ituze muri Gaza. Minisitiri w'iki gihugu n'ubundi cya Uganda ububanyi n'amahanga yavuze ko mbere yo kugeza iki cyifuzo mu nteko, Uganda yagiranye ibiganiro plutôt n'abayobozi bakuru ba UPDF, ambasade ya Amerika i Kampala ndetse n'abayobozi b'umutwe w'ingabo mpuzamahanga zizoherezwa hariya i Gaza. Avuga ko ngo uwo mutwe w'ingabo uzoherezwa mu nshingano uzahabwa. Yavuze ko Perezida Museveni yamaze kugaragaza ubushake bwo kohereza izo ngabo mu gihe inteko yaba ibyemeje ari nacyo cyabaye. Mu gusobanura impamvu Uganda yemeye kwifatanya n'ubwo butumwa, guverinoma yavuze ko igihugu gisanzwe gifite inshingano zo gushyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga, ndetse ko UPDF ifite uburambe muri bene ibyo bikorwa, aho yagiye ikorera muri Somalia, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Central Africa ndetse no mu butumwa bwa Loni. Yongeyeho ko kohereza ingabo za Uganda muri Gaza bizafasha gukumira ko intambara hagati ya Israel na Palestine yakongera gukaza umurego, bikabuza kandi imitwe y'iterabwoba kwifashisha umutekano muke wo muri ako gace, ndetse bikanorohereza ibikorwa by'ubutabazi no gushyira mu bikorwa amasezerano y'agahenge. Guverinoma ya Uganda yibukije ko ikibazo cya Gaza cyarushijeho gukomera nyuma y'igitero Hamas yagabye kuri Israel ku itariki ya 7 Ukwakira mu 2023. Ni igitero cyahitanye abantu basaga 1200, abandi barenga 250 bafatwa bugwate. Ibintu byakurikiranye n'ibitero bikomeye bya Israel byateje ibibazo bikomeye by'ubutabazi muri Gaza. Urumva ko ni ibintu navuga ngo birakomeye kandi biteje impungenge muri biriya bice. Hari indi nkuru mbonye gato, reka mbanze nyirabwireho. Inkuru itubwira ko umutwe wa MRDP twirwaneho watangaje ko ihuriro rigizwe n'abarwanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, FDNB, FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bongeye kwisuganya mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ni itangazo ryihagaragara mu kanya nyuma y'igihe muri aka gace hagaragara agahenge. Ibiro bimaze gutangazwa n'umuvugizi wa MRDP twirwaneho ku rwego rwa gisirikare Colonel Rugabo Fidel mu butumwa amaze kwandika ku rubuga rwe rwa X nonaha tariki ya 7 Kanama 2026. Amaze kugira ati, nyuma yo gutakaza Kimete, Kabanja, abanzi b'amahoro aribo FARDC, FDNB, FDLR ndetse na Wazalendo bongeye kwisuganya. Akomeje avuga ko ku murongo wa Nagatete hariyo batayo imwe y'ingabo z'u Burundi, ku Rurimba hakaba hari regiment ebyiri za FARDC, mu gihe ahitwa Kirembwe hari batayo ebyiri za FDLR. Avuga ko rero zose
zerekejwe mu gace kitwa Kabanja. Aka ni agace kari mu biganza bya MRDP twirwa na M23. Colonel Rugabo Fidele avuze ko MRDP na M23 bateguye guhangana n'icyo bise kongera kwisuganya kw'ihuriro. Ati rero tuzarengera abaturage bacu kandi mu gihe cyose. Iri huriro rikaba ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, rikaba rero mu by'ukuri riri kwisuganya mu gihe muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo hari amaze igihe hagaragara ituze ugereranyije n'imirwano yari imaze amezi ibera muri iyo ntara. Kugeza ubu abayobozi ba FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi bavuzwe muri iri tangazo ntibaragira icyo batangaza ku byo MRDP M23 ivuga, ariko urumva ko ni ibintu navuga ngo birakomeye kandi cyane. So ubwo rero ibi ngibi biraza bishimangira ibyo nari nababwiye mu nkuru ya mbere, mbabwira nti ahitwa za Nagatete, ahitwa za Kabanja, ibintu ntago byifashe neza. Reka mbashimire bakunzi ba Radio France TV, turakomeza tubategurira inkuru zibikomeza kugarukwaho, ngira ngo ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa hagati, ubwo gahunda z'amakuru yacu zo zirakomeje.